Loren dia maluk telespectadores Yemen. Imi dia kala espera katak imi hotu dia. Amu tuk fale how Ercilia Gomes. Iha programa Sabor a Timor. Ohin lorong hawa tu apresenta ahan Timor niang nebe hanesang nang manu budu ho etu batarikes. At imatat hatene ingredients na fating yak nal Yemen. Maluk telespectadores, menu ni ingredients mak firmaine. Primeiro how se haturu laibe. Kona ba etu niang. Primeiro etu ita se mix etu batarikis ho poremungu. Batarikis makne. Mak poremungu makne. Pois ita se kahur ho fos muting tuang makne. Kona ba itu nian makne agora hatu tudu kona ba ingredients nang manu budu niang. Nia menu utama makne nang manu makne. Na pois how usamos nang manu nirang. Pois ho nia tempero sira mak nasang lis muting. Lis meang, ailia, derok tahan, ruku tahan, ai manas, ho derok ben. Firmai how to apresenta kona ba modo aidila funan. Aidila funan makne. Ne aidila funan. Ho boek oang. Boek oang makne. Losana firmai ita tu halo kona ba prosesu halo niang. Agora ita tu tem itu. Primeiro ita tem itu lai. Itu ita kedok uluk lai. Kedok uluk poremungu ho batar ikis. Homos fos muting. Nei, tatau be tasu. Pois nei tatau fos batar. Fos muting. No poremungu. Nei ita kedok telai. Ita kedok itu durante 10 minutos. Tonya tasak, depois ita se kukus vila fale. Agora ita hein itu sedap tasak, agora ita prepara lai kona ba naan manu niang. Ita prepara lai katimbor, ita kuanang manu. Molok atu kuanan manu harus fasiliman lai. Pois harus uja lubas. Atu nune
Level a contaminação. Kita tem ela itu. Agora está processo halo naan manunya. Primeiro ita secoa. Kuanan mano. Ita coa roto, depois ita tempera tiang. Iya ne ha uja hotu manunya larang serne. Ne uja hotu manunya larang, manunya ising ho nyerang hotu ha uja hotu kera. Depois tá hamutuk ma fembudo. Agora ita tempera. Sambil hing itu agora ha tempera lá nan mano. Nang mano, nan mano tempera hotona. Agora ita haria fali mai itu. Itu ita quero hotona sene, pois ita se kukus fila fali. Itu tasak kon. Ya. Sana ya. Agora itu mak tasakona. Ita quero hotona itu agora ita processo waktu kukus fila fali. Ita kukus itu ne durante 30 minutos. Naang mano ita tempera hotona, agora ita tutunu lai. Tulos ne ita se tunu ya ahiklak, mas agora ita moderno ita beli tunu mo sia fogão. Ita penser de. Ita tunu lan mano ho minay tuang. Halo tasu manas, depois mai kita setau nang mano ba. Ya ne nia ising nia te serne harus setunu hoto. Nia larang serne harus setunu hoto nang manusia. Nang mano ne oh ita tempera tiona ho. Nya tempero sira ohing ne. Ita hare on tunen ya bel tasak di dia. Ita kahur-kahur tilai. Nya moring começa a sair na.
Tahei na manu situnu ita pila fali harelai miet ingredients seluk-serne. Na uja fali dene tambah katimbol tene ohin kuatu nanan manu hala belu ujona. Agora ha uja fali dene parkoania walis. Tese uja lismeang, lismuting, o ailia. Besik tasakona, winti sila hareba, tuantang di tasakona. Agora ita kuala ini temperos ati atulo di budu naan manunya mak lismeang ita kuah kikik, kuah mihis det. Dismuting, tahare falelay na ang mano. Ya, na ang mano nyaran makne. Dene ha uja budu dene ha uja hotu nang manu nyerang. Nang tasakona nana ne ita poti tau fali ha nyerang. Ising hotel sini tetap kahur hamu tu fali ho nyerang. Pois ita seles lain naang ne. Nani ita seles. Kuala lismuting. Lismuting sta kahur baho ti hanang manu ne. Ailia ita kuah lotuk-lotuk. Ya, orang naan manu ne ita se kuah pila fali. Ita uja fali katimbor nang manu niang. Nang manu da ohing ne. Da ohing ita teng ne agora ita kuah fali. Ita sai fali ni teng serne ita kuah pila fali. Ini nyeteng, nyateng. Ini ita kuah pila fali. Pois may ita mix oleh ho manu nyerang. Ini ita kuah lotuk-lotuk. Kuat
Teku lotuk-lotuk na fating, ni ateng, nyeteng, teku hotu. Depois, itakahor filafali bahian nirang, né? Itakahor filafali nirang, né? Depois, niya ising ne itales-les. Ini itakahor hamutuk, ising, nirang, nyeteng, sirni itakahor hamutuk hotu. Depois, tempera fali ho tempero sira ohin ha turun, né? Daí ita derok tahang. Jadi ruku tahang ni tase fugaliu toang. Nepar niya bala ita hodi hetang niya kor anto ita fugaliu det. Ruku tahang. Tahangnya fugaliu det. Ita bele hetang niya kor. Para set tahu na ang manu ne nila bele be metang. Ito fugaliu te par niya kor ne matak. Ini ruku tahang. Tamasin tuang, pimenta tuang, tekahul bahya nang manu ne. Tekahur nang manu ne, terus tesiku aderok tahang. Tepingku ahia modern. Derok tahang tesiku alotuk-lotuk na fating. Tekahur bahya na ang manuhin ne. Pues ita se tawai mana si tuang. Hoderok. Tetawai manas musan ruadet. Tamit lahat. Tinakatak imabalon lagos tahang manas. Ito tetay manas mo si tuan det. Se de na bema se terus lagos tahang ay manas antaw belemos lali katawai manas. Mas tekahur bahya budu ne. Ito uja derok. Ito uja det niya beng. Niya kulit itala uja ida. Derok beng tahuis ba.
Takahur falai. Derok ni hasin tinta mabeng labar kau tingki uja fuang rua. Oh ini ni beng la dumbara. Saya ini musang lah. Wait, takahur file lah. Losona nang manu budu makne ita kokotok ni sabor. Pasona, mer pasona, manas pasona. Nang manu budu makne. Tahal hotona. Nang manu budu makne. Dia pronto na hende para si deta plating. Agora ita tama fali ba atu halo modo adila funa. Nanti uja mina ituang. Modo adila funa ita uja dismeang. Dismiang musanida. Lis muting rua. Dilefunan makne ohing haus steam tona. Ito puga lalis. Ito puga lismiang holis muting. Takahur tonya lisnya kor coklat itu pois may ita setawai dilefunan. Di skor tu coklat ona. Agora ita tawa di lefunan. Nah, ita kahur-kahur. Di lefunan ita saya tahu masing. Ita saya tahu pimenta ituang. Mas tahu be ituang pernila bele marang liu.
Agora ita se tau boe koang. Ita se ko alai malgetas para tau tu ya par nia beli ha kori tuang. Malgetas ni ita sai teni musang. Ita koak lotuk-lotuk det. Malgetas ni ita tahu par ita hetan ya kor hosi adila funang ni. Tambah adila funang ne kor mata kon ita tahu nanti kor mian itu apa hareba ne kor kapas. Adila funang ni ita tahu di masing ituan tambah boyak ni ihat na masing, antay level tahu masing bara. Losana adila funang tasa kona. Agora ita tama ba plating. Ya, telespectadores, oh nita acompañona teing nang malubudu ho adila funang nebe ita hal hotona, agora ita sedang plating tamit se hein hela, etu nebe se teing hela. Na fating acompañona sabor Timor, iha kanal GMN nya. Maluk telespectadores GMN, pila fali ho hau Ercilia Gomes, iha sabor Timor. Oh ita teingona nang manu budu Timor, nang manu lokal budu ho etu ho adila funang, agora ita tamona ba plating. Agora etu mostasa kona, agora tu suruh etu para hawa tu ba plating ona. Itu batarikis, itu makne, te prepara lebikan. Agora ita tahu itu. Udah lubas. Ita usa luvas para atu hahane labe contaminação. Tama hahane passa cotona. Primeiro ita tahu itu.
Itu batar ikis ho foremongo. Yang udah tahu nah ya bikang. Kita tahu nang budu nebe ohin tahalo tu na. Kita tahu lagi mana situang heleteng. Agora itu tahu adila funang. Maluk telespectadores, itania menu ohin loron makne, itu batar ikiso fore mongo, nang manu bodu ho, moda di lefunang ho boek wang. Espera katak maluk sila ya umwa bela halatuir. Hau Ercilia Oliveira Gomes, hamutuk ho kru atau obrigado wang.